一车子都是东西。对呀。本来很爱卖东西啊。以后我们去台中，你要不要？什么时候要去？你想不想去？也想去，大家去一定我要去。如果我不去，我要再去的一定要给人家帮忙的。对呀。对呀。不要骂我啥的了。我不会，但谁要骂你？他会骂你。对呀。你去就帮小阿姨，帮三阿姨呀。对呀，我也帮忙啊。对呀，你帮忙啊，对不对？对呀。太太人家要去对不对？不然。Tuh. Ya Allah. Ini ngembang ya, Bro ya? Enggak. Kamu tuh bagus. Tapi ngembang sebenarnya, Bro. Oh, enggak. Ini loh. Karena segini kan kaku juga. Kalau segini dikuncir itu susah. Iya. Terus kayak apa ya? Kuncir itu juga susah. Kalau panas itu. Kalau segini kan dikuncir terus kan bisa. Iya. Aku misalkan cantik itu mau tak cepak, Bro. Karena aku panas banget. Aku kemarin tuh ada sistemnya tuh. Dia tomboy tapi aku sama dia tuh loh. Fan banget gitu. Cantik gitu. Cantiknya enggak. Tapi mukanya tuh dilihat itu enak gitu loh. Iya. Orangnya tuh baik. Kayak jadi orang itu friendly itu loh. Ramah banget. Ramah. Tak suka cara nanganin pasiennya. Kalau aku ngomong sama bos aku. Kalau yang itu kayak gitu kan. Itu kerjanya tuh bagus kayak gitu. Yes. Kalau yang itu yang gara-gara nenek tangannya yang agak sadis. Ya itu kerjanya dari mukanya udah enak, sadis. kerjanya itu kasar kan. Yes. Bayi gitu jangan sampai kurus dikit tuh kayak gitu. Ya. Leman-leman kayak gitu. Wah, dibikin kayak gitu. Kalau enak banget sejuk. Ya, kayak di pantai. Kayak kita habis keringetan terus dianginin. Enak banget loh. Cuacanya lumayan loh. Padahal ini 36 loh. Kenyang banget. Tapi kalau suster di sini tuh pakai tato oke-oke aja lah ya. Masa sih, Bro? Terus mau tanam neng di. Kita olahraga ya. Habis makan. Ayo. Soalnya dirimu nggak pakai masker ya. Bodo amat Pak. Aku mantan mau bikin video. Tapi serari nguli. Kopi ya. Oh, panas ya. Lewat sini bisa sini. Sini aja. Ala Korea itu ya? Nggak tahu. Iya. Pian yang bulan 9 10 itu Ya streaming kayak gitu ya. Ya enak banget ya. Kalau kayak gini tuh kayak panas banget gitu. Kita melewati kereta mati ya. Bentar lagi Mbak Sri akan meninggalkan kita. Sarangnya pasti akan sedih. Kita masuk sini ya nggak apa-apa. Ini adalah liburan menjelang Mbak Sri pindah majikan. Menjelang aku pindah. Iya, pasti kita merindukan. Kita ya jarang-jarang ketemu sih. Harus mungkin kita tunggu baru bisa ketemu. Yes. Indo belum pernah. Ini Taipei. Taiwan. Baru ini. Hari ini ya, Bro ya. Kayaknya harusnya mah asal tahu arah aja. Ada jalan sampai itu kita sama berarti. Ini ya. Jaring juga sesama sesmi itu. Kamu fotoin pas itu di depan.
Ada. Bahasanya karena sering nonton drakor. Kalau aku nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Di sini ada Mbak Sri. Kita harus syuting Mbak Sri terus. Karena Mbak Sri sebentar lagi meninggalkan kita. Oh, rambutnya bagus banget tuh, lihat. Nah, kita mengambil ini. Jalur merah ya. Sepatunya pink ya. Sam. Lawannya kami enak. Nah, ini kalau mau lewat tangga. Nah, ini eskalator. Berarti kita sebelah sini Siangsan itu. Yes, ini. Ya, antri, Bro. Kalau Senin. Nah, sekarang udah nggak apa-apa, nggak pakai masker. Di sini ada Inara Rusli. Inara sekarang sukses ya. Nular. Ya baik ya. Itu rumah sakit Haitaian itu loh. NDU itu ya. Pernah aku. Hatai. Aku cuma itu yang Dulu aku seringnya nginep di situ. aku pas. Nah, ini CKS ya. Belum turun nanti. Bacanya gimana kalau ini juga Bingsu. itu dia kesini lagi apa enggak? Siapa? Tadi yang mirip itu. Tak pas. Nah, itu keretanya harus pergi. Aku tuh nggak mau. Nah, ini kita pulang dari bakso nih Mbak Teh Nur ya, Teh Nur. Sebagai perpisahannya Mbak Sri ya, Mbak Sri mau pindah majikan karena amannya wafat. Nah, kita melihat Mbak Sri. Sebentar lagi pulang, kurus banget lah. Kayak perawan. Sumpah bener. Orang kalau kurus mah cantik, Bro. Kurus jangan tapi jangan kekurusan. Jadi kalau juga kelihatan tua. Enggak. Beneran. Enggak, dirimu mah enggak yang tirus itu. Iya, tapi Ada orang mah yang sampai kempot gitu, dirimu enggak. dulu pas sini udah tirus. Masa lupa kamu? Enggak tahu orang dulu pakai masker. Dulu kan masih covid kayak gitu kan, masih rawan. Pas aku di sini kan masih ada karantina seminggu. Yes. Kayak lapan yang di hotel, makan tidur, nggak keluar kayak gitu. Terus Dirimu ngerasain hotelnya COVID? iya, Aku nggak ngerasain. kan 1 minggu aku hotel Oh. covid itu 1 minggu. Wah, kayak enak banget, kayak liburan, tidur makan tidur, Nggak enak. nggak ngapa-ngapain, mandi bak kayak gitu. Mandi di bak? Ya kan ada Lah katamu hotel. ya di hotel ada baknya gitu, bak Oh. mandi gitu. Ah, enak makan tidur, mandi getuk-getuk, makan siang, sarapan. Enak ya? Kalau kita kerja di sini nginep satu minggu di hotel, hitung duitnya sehari aja nggak cukup. Itu hotelnya pro sehari itu biar aku dulu di karantina 2.000-an loh. Bagus hotelku dulu. Menurut aku Ya, aku belum. termasuk itu murah. Oh. Nambahi tiket pesawat 2 juta. Pesangon cuma 2 juta. Aku pesangon 3 juta. Pesangon dari PT 3 juta dirimu? Iya, 3 juta. Banyak ya? Iya. Aku nggak tahu. Potongan 700 murah. Kalau PT yang lain nggak ada. Mahal. Nggak ada mahal. Paling Duduk kok, Bro. kapan-kapan kalau kita keluar 然后 Ya nanti tak kasih videonya tak buat diri. yang bisa kalau sampai akhir. 呢個本列車現會在台灣。 Dirimu kalau malam ya bisa ke taman loh, Bro. Liburan sendiri nginep di Pantai. sehari 1.000 lumayan kan, 3 harinya 3.000. Itu saya foto-foto kayak gitu asik orang. Saya takut ya. Ada bos yang kayak gitu.
Ada bos yang nggak suka mbaknya itu megang HP. Oh iya ada. Kereta ini. Ini kamu Satu itu kita lewat eskalator, enaknya itu. Yes. Pasti aku akan merindukanmu lah. Beneran? suatu saat kan bisa ngumpul aku pas libur aku main ke sini kan bisa. Iya. Oh, dirimu nggak suka keluar. Apa? Lihat Mbak Wati itu habis pindah yang nggak pernah kesini, wes ngilang. Aku dulu belum kenal Mbak Wati sih. Nggak kenal Mbak Wati, nanti dirimu keding sih ya kalau libur. Punya aku masih 965. Nanti dirimu pasti tahu lah ini lah. Tahu bisa aku dari jatuh. Ini orang itu ya. Ya, ini cepet habis ini. Tapi kita harus enak ya, kena AC. Sejuk. Aku mau mampir salon aja lah, mau lihat nyonyaku. Kalau nyonyaku nggak di salon berarti di rumah. Ada toko buah, masya Allah. Anginnya masya Allah. Anginnya panas. Panas. 11 menit udah banget deh. 你好，我的太太有没有在这里？没有。Nggak ada. Mahal. Dia mah potong rambut 300. Segini suburnya. Aduh panas ya Allah. Hilang nggak? Nggak ya? Makasih ya. Iya sama-sama. Bye bye. Nah kita pulang. Nyonya aku di rumah nggak? Kayaknya masih jiwa. 那你没有叫你老公来啊？没有老公啊。你不是要嫁人了没有老公？为什么不要？没有。你越南不是有老公？印尼啊？男朋友啊？没有男朋友。乱讲！你不是要回去结婚？对呀。对呀，对不对？对。还没老เลย老啊啦！你好，你很年轻啊。不是啦，我怕是不会怀孕啦。你惊伤老，嫁翁袂生囝，你要生囝。 35岁有没有会不会怀孕？你啊？如果35岁会不会怀孕？会啦。不是啦，有人说是我们如果太老是没有办法怀孕，第一次哎，第一次。会。真的会吗？但是有人比较40岁就比较不会。40岁比较不会，因为在里面都干掉。我怎么知道？我又不是妇产科的。因为我有一个那个对对，在印尼有一个什么，我们的家人对对，比较很难怀孕。35岁还 OK 了。35岁还可以怀孕？真的？你有月经就有会怀孕了。不是，有人说我们如果太老是比较难怀孕，比较不方便。对了，你身体这么健康，你有月经就都。哦，我很正常，很正常，每个月都来。一定会怀孕的。对。会怀孕，因为第一次哦。你要生几个？2个就好了，太太说不要太多。我说3个。我看一个都很痛啊，我朋友说好痛好痛。第一个很痛啊，再来就那生鸡蛋不痛了。我的大嫂是生2个，我的二嫂是生3个。对呀。他说很简单。很简单。很简单，他们很简单，正常不是开刀。你那个是好，你要有做事。我跟你讲，有动。有做事情，跟没有做事情，有走路，有什么，对不对？像你哦，就会比较难是比较快。我猜
才会比较慢。不可以讲这个话好不好？你很悠闲呐。悠闲是什么意思？就是像我一样啊，没事情做啊。没有事情做。等一下，如果在印尼很辛苦。做那个事情，对啊，印尼比较有做事啊。对啊。台湾不要做出众的事情啊。等一下，我们在印尼有农夫啦。对啊，但那个本来就很快，好像在生鸡蛋，马上就出来了。第一次不是那么快了，比较痛。很像牛生好痛哎，我看起来它的眼泪都掉。牛，对啊。哦。越南的。印尼不是越南。对，印尼有在种田呐。对。爬山呐，做什么啦？对。很快就会生的啦。像我们这边的人在插秧啦，那个台南啦、宜兰、彰化，这插秧对不对？对。那都很快就会生了。台北人呢，都没什么做出种的东西呀，所以比较难生的，比较不好生。像我媳妇以前在做姜母鸭，那整天这边跑，这边跑。很快。要生了，马上就生了，对不对？哇，我黄香文唔是安尼。你讲的安尼啦。正经啊，黄香文讲种好生的，对吧？你们吃饱了吗？刚才吃牛排吗？哦，好饱。很好吃吗？还好。一份多少钱？我们吃了2000多块。一个人2000多块。3个人呐。也便宜了，还 OK 了。那姐姐有没有去？姐姐没有去，姐夫去。我姐姐还那个隔离啊。没有了，去按摩啦。她武汉肺炎哦。按摩了，武汉肺炎你还跑。他没有给太太是最好，跑是跑在外面了。脚就快。姑姑说不乱吃了，太太比较看瘦漂亮。我刚才吃一碗那个什么，吃完了呢。什么东西？薏仁我吃了嘞。哪个是很清淡哦？晚上不要吃。晚上不然就不吃了。不要了，不要麻烦姐夫了，等一下你帮我拿。做捷运。因为我的摩托车在捷运旁边。带那个好了菜篮子比较方便。等一下，如果姑姑提东西多，这边都单掉。不要提东西，我下车就到了。不是啦，太太要给姑姑很多东西耶，衣啦、鸡精啦。那个没有关系，你帮我弄到捷运站就好了。不是啦，我的意思，如果带一个菜篮子，这样比较方便。没有了，那个手提袋就可以了啦，手提袋就可以了啦。你帮我做到那个，我进捷运站你。对。对。我的意思，老人家带菜篮子比较方便，跑来跑去很那个痛了。我跟你讲，我的摩托以前去台中，一车子都是东西。对呀。本来很爱买东西。以后我们去台中，你要不要？什么时候要去？你想不想去？也想去哦，太太去一定我要去。如果我不去，我要再去的一定要给人家帮忙的。对呀。对呀。不要骂我啥的了。我不会，但谁要骂你？他会骂你。对呀。你去就帮小阿姨，帮三阿姨呀。对呀，我也帮忙啊。对呀，你帮忙啊，对不对？对呀。太太人家要去对不对？不然太太都不去了。我说他们叫我们去那边。现在了也没有什么水果。有。现在这么热，什么水果？那个。他有种雷击吗？好多在这里啊。这小姑姑的逆袭弟弟。在这里。那个这样你们没有不好意思吗？亲家怎么会不好意思呢？也不好意思哦，你们都一大堆人。要拿别人的东西，不是不好意思吗？不会，你去只要帮我们忙就好了。对呀。就不会不好意思。我们不要去给他白吃白住的，你听懂我意思吗？我们去为什么？你太太都会买一些东西，对不对？就是
不好意思说去人家家里住那么久，空手去，对不对？嗯，有时候太太去买菜，是给我们吃的，但是我们也有吃呢。也很正常哦，本来太太要啊，要买啊。一定要买的、啊，对呀、是啊。对呀、所以我们去那边是帮忙应该。今天很多人去采了，小姑姑带20几个。那为什么他不要寄过来？寄过来，哦哟，你看，你有看到啦？对呀、很多啦，一定会知道啦。那个亲家公啊，对呀、这个荔枝啊，你看，这个无籽的哦，没有籽哦。阿哥哦，一盒包一盒包。不然整个这来。因为这个是新品种。哦。啊，你那天吃的那个是一盒包。一盒包很好吃。是最贵的。它现在有比一盒包贵，就是这个，里面都没有籽的。没有籽。它的名字什么？我不知道。哦。无籽。无籽那个荔枝，无籽荔枝，伊就讲这较无来滋味。你食啊，哦，是太太教我了，后来我的嘴巴坏掉了。啊你太乖了嘛，所以太太要教你啊。对呀、他爱我了，但是我天天也骂我。我哪里有骂你？我从来没有看过他骂你。哎，你骂骂看，骂阿佑啊。真的啦，我也骂了，真的。太太喜欢你才骂你。对。不喜欢你就不骂你。对。骂到很厉害。多厉害。对，但是我太太是很好，她是很爱生气。啊，你不要惹他，你不要惹他生气。对。他就是会，他喜欢生气，你就不要惹他生气，这样就好了。对呀、对杨青龙哥的也会生气。对呀、我是谁，对不对？对呀、骂我是很正常。对对，骂你是正常。马上都有几层子。啊，你那个要拿去给阿妹了。好，你可以。这样很多。不是说要留着杨启龙的要，对不对？Kita berangkat lagi ya. Anterin sambal teri kacang ke salon. Nah, itu taksi ya. Sekarang itu jam 5 lebih ya. Cuacanya wis adem. Nggak yang panas kayak jam 12 atau jam 1 siang. Ya itu wis seger banget. Sepoi. Ini banyak dedaunan. Iya. Segan kan? 做东西不简单。Nah, kita pulang. Ini godong pandan ya. Lah Kang Si Dede so kayak erku. Nah, wes kayak gini teman-teman, dia wes mengembang kan. Sekarang tinggal kacang hijau nih, kacang berli itu seperti ini. Ini bagus banget untuk karbo ya, pengganti nasi teman-teman. Nah, ini kacang hijaunya ya, kita masukin. Wes tak cuci bersih teman-teman. Kita koretin. Masaknya podo ae. Nanti kalau empuk baru tambahin sugar ya sama garam. Yes. Nah ini ikannya matang ya. Wah, ini coklat lica ya, wis mau nama cowci. Ini aku balik maem ya. 5:30 balik maem. Nah aku masak steam ikan ya, seperti ini.
Nah, aku mau ngoseng gubis ya. Anaknya semaem beneh. Ngoseng no gubis sih. Sebantah ayam goreng ya. Tambahin bawang putih. Kubisnya masuk. Aku nggak tambahin air ya teman-teman, kubis mengandung air. Kita tutup. Nah, ini aku minta ditambahin ini ya, gula organik teman-teman. Nah, seperti ini, organic sugar. Belum teman-teman, ini rada empuk dhisik. Nah, jadi gulanya lebih lembut seperti ini teman-teman. Ya gula pasir tapi lebih sehat. Jadi bukan gula refinasi ya, warnanya masih normal. Nah, kita kasih 2 lah. Wes. Sekek garam. Nah, lito. Ini lito sama kacang berli ya. Ini matang ya. Oseng gubis tak ya. Oh iya, 大家一次要香草，再不行。放毛啊，我这买塞起来呀。Nah, ini ceritanya ya. Sore ini karena ya saya itu sibuk ya teman-teman. Saya masak, anaknya itu buru-buru banget pulang. Pulang itu nggak mau olahraga dulu, langsung mau makan karena lapar. Hah? Nah, ini namanya samyao teman-teman, gembili Jepang. Nah, jadi masaknya tuh dikesusuk teman-teman. Beliau makan di sana, saya masak di sini. Langsung dianterin, langsung dimakan kayak gitu. Ini kalau di Indonesia kan zaman dahulu kala nenek saya teman-teman, almarhum nenek saya, almarhumah, beliau telah wafat kembali ke samping Allah Subhanahu wa taala seperti itu, nenek yang paling saya cintai. Tapi beliau telah meninggalkan meninggalkan saya di muka bumi ini ketika saya bekerja 9 bulan di Taiwan, tepatnya di Tainan sana. Saya mendapatkan kabar bahwa mbah saya meninggal. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimudahkan dan dilapangkan segala urusan yang ada di akhirat sana. Amin amin ya rabbal alamin. Di alam kubur sana ya. Lah. Nah, bentukannya seperti ini teman-teman. Sebenarnya dia itu kayak seperti ada tain grajene, tapi dia nggak diikut sama Pak Bakule ya. Di pasar seperti itu, kasar-kasar kayak gini. Nah, terus ini kita potong secukupnya saja. Segini ya. Dia itu berlendir-lendir. Dicuci dulu, baru dikupas, baru dipotong. Ini sebenarnya boleh dimakan mentah loh, ya. Untuk episode berikutnya. Ah, dia tuh berlendir-lendir seperti ini teman-teman. Jadi kayak lengket-lengket. Ini katanya sangat bergizi ya. Ini adalah karbohidrat yang bagus untuk kesehatan. Saya tidak pernah makan teman-teman, karena biasanya masaknya pakai kuah non halal. Masaknya nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Ya, seperti ini. Non halal, seperti ini. Yes. Guys pulang ya. Nunya makan. Ini kuah samyao. Tambahin cuman garam bumbunya. Teman-teman nggak boleh empuk-empuk katanya aku. Kebludak. Nah, sudah matang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, putih-putih seperti ini. Ini suka banget ya nyonya aku. Nah, ini episode terakhir ya teman-teman. Saya tinggal merebus okra. Jadi ada satu sayur yang warnanya hijau. Jadi anaknya ya wes pulang.
Jadi Pak Pendeta itu seperti mendiang kakek. Entah saya masak itu wis matang atau belum, kalau waktunya pengen makan lapar ya langsung makan. Terus wis dibungkusin untuk cucu laki-lakinya dibawa pulang. Terus itu di atas meja masih, tapi saya tidak ikut menu hari ini sama sekali ya teman-teman. Karena memang hari ini aku ya isi kenyang ini teman-teman. Nanti kalau misalkan malam lapar ya saya tinggal nyeplok telur kayak gitu. Karena di depan ini kebanyakan menunya non halal, saya nggak bisa makan. I sepusah sia cicen deh deh. I sepusah sia cicen. Hah? Iya koi. Dada so sia cicen putui. Ini masaknya serampung ya. Ini di sini ono apa jenenge Lito. Ini sing menyuruh membuat resep ini adalah Liu Sang provokator. Kenapa kok dipanggil sang provokator? Yang kalau mengikuti video saya dari lama pasti tahu ya teman-teman. Jadi nanti saya mau makan ini ya, kuah hung tolito. Tadi yang mau segankan Iwan. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh kuning teman-teman, gosong teman-teman, belum tak gosok. Maaf ya. Ini buah hari ini ya, tadi ono separuh buah pir sama aku tadi motong 2 buah papaya, wis habis sama anaknya.